We're going live now, but Wait, I'll show you this thing. Wait, it's worth. Ngayon, kumili, I'm gonna be displaying it while we're. Uh, doon na suot ko sa mga wigading eh. Kula ka slow san. Who's this guy? Allow access. Boom. They hindi masuk sa akin ya. wow. Kung di online fast na med sila. Wow. Wow. Jag var med i en fancy, mycket progressive, Kao. Uh, um, maturity in Christ. Panganib siya clue. Na Wow. isa may wiga dyan nga bakit siya ako sa sarang ginising nga parang file na kuminta ko wiga dyan mabi na yok space wag sa ginising nag-i-orient betlalal po niya. Tuwa na assume sa mga sugala nga kung wiga nakilimina siya kuman kat ko fali ingin na da siya ta fli name ko like yak may dala sa aske programa ingin na gula ke Tagaloman kidamda kidinbel. Nangainge Shirley we yang taking Driscoll. Finen Ontario, California, na taking last finen Kent, Washington. Oh, they taking this floor. Duo. Kumash ko siya ko fulakas clean. Na taking Driscoll ngay ako lang unla siya. What? Lumalap. Dem dawek. Nakum taga may kumay YouTube siya kami ng taga i-guess sa si Proy. Flop Tari. Kaya fact lang lo until eh gulto mo man. Tamo Yoshiro. Samuel Yoshiro. Yoshiro Aloka. Mm-hmm. Peke nga mga Alokoa. Remember how we got season dito. Alright. Di ko lang unsa ko ah. As pa siya. Matawag na tuwi. Okay, kalmo. Kalmo pa. Asya ko ko mas check pa siya. Wala pa siya. Wala. Mo ke live oh. Okay, kasama nga monitor ya. Ako min sure nga komedi. Kasama. Sham sham. Sige sham. Ting long. Kay oh. Along. Okay. Okay, right. Well, copy. Ilrik mo. Taking iskal. Na makot mo long lost na sale na happy Thanksgiving in advance. Ilrik mo. Taking iskal. Na makot mo long lost na sale. Taking siya kat long pa siya. Malo. Sige na lila ulit pamati ko. It's working. Okay. All right. Gal Shuke ginandawa kulo na okay. Kasi gol ba like yan eh. Okay. Ito dala lasa. All right. Stand by. Gidan sang ulit text ko natin kinata kay guest.
Tegin malum. Lumalap. Ngan we Kowos na kayo kiltusingin kaksikin kat. Kulon singkat kikat kain mo yung dalik kiltusingi. In kain matayanig ki malutut mo asyim dash ki belsingin gashakat. Skimot kumasingay la mitget praya fin pa aşmasi katalaki ak fashilaingin na. O safla fela musingi. Kangasak na sum in aramasing arangan. Kada syuk in genik Lun God in shamdeklin lasho. Wanang kipelsing kat ngisik siwas kewan wikat kadin kan lotela malutut si mars misingi alu na singat Pralan singat nagat fa mukla na sirik malalma kadako na askia. Kipelsing anwal tamal sherle in siyak labela during God fakat kain fashionamit nakmas katagani pray. Katsvid be basta yetum gat flatlash katla leprem katla laisik katla Jacob katsa supayla mit sapla na finansies kusain ni kusain Luhlahlfongi singi ana ke fin shaklal the gospel la in fashalik na fin fell on the phone kat pray na sumin fakulo malap sumukat papa lag misingi katawa la talik na tum kisben Luhlahlfongi lash nanak na swikat kil dis tu singi kikat matang na ke malutut lomin kan lutut ke kat ngishe sum tangan lom kolom inan fin maingi metikat fashname e kat siak ta mana ke ma fale ke alasha in matawi jupon Luhlahlfongi singi kat Luhlahlfongi la Jesus Christ won kilos fondantum ta ka mise ke spin makuduk lasha e ka kum esang nasil ak molyal la kimise kat fa koingi kumin esam kadin esimol nasish nanak nas papa ikestam tanin siya na kaywa. Matakani ki custom kiltusing. Second line gani clash, kadin kan faket, second line mo siyam natas, finshak na sish, kat nga siyasum, ki finshak sila singita, may luto ta, in kan kaya kadin ni kalam tanin siya, kadin kan fastikum, kadin kan tufin may lututlom, kadin ni tala ko siya, fele mo wangin le, tasak ta custom yan, ito mabatbat. Panangipelsingi kat fakulo malap na siyum Luhlahlfongi kun lak me wikat kiltusingi kimalutut singi ken wen na tum Jesus Christ kat fakulo malap na siyum amen naglamalap to sirle nge belsingi flokonot bela na siyum kumin kain akalim yeme silu makadin na naspeke nakat fa floko tagay kimalutut singi kain akeshay ikoya na sin matwiya siya pangay malutut siya ma secondary school kunyak litu and ma secondary school ak fashiya kwe ay pe naki pangay pe ma kadelutut kaya kipelan etawi inuti young Christian endeavors na sin matwiya siya kadalik natas kilan lutu apahingi katagay ni kibelsingin kaya ni kasyak mamakat pakanek sisin siya ke pray ke pahingi katakula katin esot na siwas mama asyurosyo. Pero ngayon ako kansil tamla sirle sa Arfina Ontario ngalang si Pwengak kulomalap na sil wisya ulala kulon si God Kowos ke vision jilalel kain orela o yesingi katin kain we akfalatye Great Commission kuno konflat silan kat pangon kat ke metolong lalgos kadin we fakek ke pengwosingi na fin fell on the phone siya si may kolyera tagakdulan lem som nasikyak gospel lalin na yun pasalam tanin siyan mat na kewa fella si chance singa na siya apa nang bela paingit tapos sirle ingin nasut na siyang bela kumin kasla fakat basta magkimaluto to lumala Okay. Kal tegin just kung gulo. Tuwa na si Wasker wa masama wikat yang inge tegin is floor bakat liye ngayon Talin sonas kulo gaslo man be wikum yang be kalwin di keksa. Nakuus sa ma iba na kabe wikat yang buying kuus be kuus anabel na kayo ko kumfin ko in share ko like in mo gaslan gadin mo nekla inengin ko pang fin jak singa yok na gas ko sa kal me ka share like it mit ko sa le kumalu ye kum matao ye man tinail ya da gaslan ka da nga sin na kayo
Future clash bak den lutti gasan kat. Oyna ke mas lao in mo de we en we made we sell ko we alu. Men gasan kat kung vinduti yo nagasimisat lao na nakawa ko in ace nakawa ko in long matapulak ng sewo ke. Na baka nipsi medan nage Kowos sa mga wikat ngayon, kowos lang lakas website sila, parang magkakasingold.com na kung download vin yung Gasingol 2019-2020 na ito, kung mas hindi ka ba website sila, gasingol.com na kung download yung mga aspen na ito. Na masidok ngayon, Gasingol page .app.v.biz app sila parang kuming makaindi kasi yokyan kasi kung hindi ka phone na tuman kung may download ya sa register ya name na kung hindi la special secret flia kasi nga extended lesson commentary 2019-2020 kung vinmed orek aluse kung game tapi lotoy le kasan kat ngan fat na pa ile nga mata ke standard lesson commentary nga take interest ko na nga da shamram kin nga loto lang kadishik ke mga ito ke afresh or may maging standard lesson commentary siya ngayon kung vinili the devotionals mga ash ke standard lesson commentary and pagkasin ko lascia ta qualche mas malangay sa klase ni tawi all finan ko siya pa sa playa kalik na kay siadu na kay wa fin and merke kuwa mahuay ponbe pangan mas magkasin gold ta qualche take casting gold online casting gold na ta siya laying like a listing commentary na kung fin download yung app sing casting gold page app.v.biz nag-phone na duman kumili special sikat free kaya nga auto kung vin auto mas nga ulimetan kides sa payot molos yung nga pa 1499 nakadakan sa payot ni actress low man directly to you kumula na kay apps nga na kides sa payot ne room metliki moloan na tawa 1499 status kan bilang tahu san kumsum Chick-fil-A kumsum McDonald na kumnium isla 20 size Starbucks baka labasi ko kan sisla naoro naki masing agi challenge ko sa mga fast week at ngayon pa ko labasi ko invest nake lutlum nagigastan ko ngan tamol di ba nila mga sensip kay gusto mi ko sumla nakakisan gift credits where it's due tamol di ba nila ngay men tamol di ba nila mula program PayPal program sing thousand thousand nakakay pumalis din yok la nakakay sir if in nga small car payments tala tolfu ang fuko ma in may inusan na kiorek maloko if yung pay na ba nako nagigastan ka nga lotoyla ifokan ko fla or kan sisla kan lapasi nga nagiatek nagigastan ka sige mod ko ibsinan nakufin mod ko nag-standard lesson commentary David Cook sisla post kiye angaw lutlut ke pa pala lotoyla kanon pa pala nga kung over origami kasi sum read the phone na sapta thousand si kada 4,000 si kada pukon ngolon gosh man ako din loyan na ke pu sapta force mine sang cash yang madutut siya nga sa may safe ya pel kumo sap ma week na giving the week nalin kung sisla awas sa luwa to na kung siya itak madutut na mga na phone na pasum na ka standard lesson commentary mga charam ganyan kumin sister sum download the apps na casting gold page.apv.biz na kum mula ba nga falco auto singa ulimetan when money days ke kat kina kumin or maging books yan in mo shares kat cash ala siya pa kada sa at kada charge ko ke shipping may ne fo
mayan ash Mwet sa pamamalin sa gashagon. Ngan akademia ba akademia ke gosin galim ngan fakto na assume Kaislin Calvin de Keksa ke kasha lowos ilo sa pamalapan money si insang kasha yang mga dak fashing. I mean bakit madak fashioning yung free the shock to kat fin shock ba gaston got infected then the sang molin main pansang tulogun niya gaston got na double call win thank you man Kaislin ligek sa kuloke lapan money siguro sa payama na ke ilos sum nige website la so as donate button sige na lo sorella na kumbe double salik tale il matabe il bang il ba siye met ma we got yebas na lapasi lo ke malam na ke wat ko sang cash mga dak fashion na abangan met ma kuste na di ngating just called damlay friend tegnisen pam da chamram singa ash met kuste ali o pamata cash use mali insang bemoli mga dat fashion katina siya kat Fuya na pel na makaliga sa may cash iyak yok yung mga task ano gusto nila ya ako story nag free conference call si may da bang nam kayo na ngin na gusto kan di kat ke yun kat kan show pa Apple makat kan hindi ba kan wala apps ngay kuwisin mo kan auto yan na doom standard lesson commentary. Yena kewa bukting akfashiyak. Yena kewa kasi ko na daw aksasa yeyak. Na belsim nga dal release version ngayon na idawi ole stuff along asla. Na kung stay ahead of the game, na it'll be who of you kung mula apps yun. Na they can just go pangay may fact ngayon na No. may fact siya ngayon information mo kayo na. skiplack.com/r/kin call. Kung mo yung links singan, kung may connect, fresh mo din, last minute trip. Kung di ka some check-in, mama, kung hand carry na, kind of trip. Na baka maging din na Texas, kasi na Seattle. As a matter of fact, ngayon na Seattle, January lansing ul kawak sila kila kikyapse ila ordained din in pastel nakita sum na wigel lansing nang or magin website sing flight na Seattle tinga mo lang round trip sa Ontario na Seattle ta suplam nga ulon gosh Mwet and it's muna ba mo loan na ora nga fact na la ora finga isa ingin ay suplam ulon gosh finga sa no battle na isa may kilakya na website siguro maging sumosla in mabilang isang cash kumya na names like share program la so in mo kawaklom ngan met puyom ngan siawlom ngan mo kabendi Luhlahlfongi bigaston ka lagi nga ko matigin just ko kasi gid pangit Olutu, kasam gun luapi da sapta si posing wasingal megashan, as tolu si degin da saram gis. Vesigan ba Sruokyacna tolu degin da saram gun. Ipsi megan pa Pwengak na si Mwet sa Itukyang na si Tari Luhlahlfongi, ipsiak luoan pa Lun God, na ipsiak tolu insang kalya mo disigan ba ngayon Akasmakye Kowos. Na maritsan kita ponfay olutu sa mamni tolgon gang mana kita free Kowos la. Ngayon ang ngayon ko matigin interest ko ilan kakfashe program. Tigin interest ko. Kaksigin gat ke may fact ka European naman shirle. Naman shirle kung fact mo salik pa ba ka o samutale ko. Ko samutale. O samutale. Okay. Okay, well relabas. Okay. Nabangam monthly siya. Monthly siya. Monthly. Recurring deduction siya. Kaya malap na siya. Ay pa kung fact siya yan siya ngayon Kaislin Galwin siya. Kung malap na siya Kowos na rush na met kung malap naman siya
firma kung fact nga, amo talas nga ulalak tagaki triplak na kaline tagaki. Oh wow, kung sign up, paano ko gumulian dahil sutlo pa na zoom na kung Xavier na ni isa may kain trip sa lo. Exactly. Na tingin mo talas nga ulala lang amo trip lang nga kadala aling nga ulmal. Ano nga na the 4-4 ale Mani lang push ground luck. Mani lang gumsista nga dahil full ako na la pass na zoom. Website si ba siya gina. Na kung or maging links kung or maging bells na money si tigil siya na ito ko cash ang mga access na kung curious account ng lum si Fe na weng free mga weng mo na kumento patigil nga trip sila na Texas it'll accumulate dollars nga like mga free when na makita share information maka-fund na when na wala ba ko niya share ko lang ba when spell lang yung kasmon mga may isang gas ko at may lugig din siya ang gas lang at yung sa amin mamay isang access mo lash gigat mo din may tangibilities yes they can just go lumalap na kada fast na med pangagi maluto do pangay buksi tamla sirle samsam gina NIV ga bangan standard lesson commentary bukon ngolon gos ke pa palange alena sa falle pella kumain kan so pakanak maluto do agi David Cook Luhlahlfongi singe el me Kahs Tari rela outline lala alena usipen na shesh kadin ka hindi malalalan. De kan me pa shesh la kada som na ke in magat ka ni tala menge fos mun kada belagat tala ni ke wa fos nga da kapin wan ka paslan na ke maluto da. Nage maluto singe giga chano kin in Sruokyacna Luhlahlfongi na ipsimeta pa eta ka ki Sham singe som na yok na sin Mwet may Itukyang dahil na sila Luhlahlfongi singe pa kalmeyen ipsimetan. Na metik ipsimet ngayon ksinsya ka pa ifo ko Peter as mas talata si mit na palata si aklunge el me silga na sumasla intaga na siya nakan sham sila malisyo kela yok shibeyen lutluda manali ashmet alena self claim mo Holy Spirit ito ko kololoski etak laloski kastengat siya mana po ay sibangan tasak tav kya woye convinced belotela in sium ka sham in makumkain de kia na sin mat situkuman in kain ito la me fakyak men Peter sivena el struggle Peter el struggle kisim lala John Mark Silas ma pa aksyo silalgi me samastala lang naki buksiak lo lang lata siak lo lang ngay matawa kinikes lagi lo Peter lo fasian fakla metlutis sa to na pangisir bela la takmo met pala sa to ta sikyak in maslon meta in pelmeta en oyesena metlutis sa to efa sikyak pe in maslovos sham kan perilous times si mga dashkem singing para si vak mo Sruokyacna Luhlahlfongi mayen katli na ke internet fiber optic as na vinen ko siya even to look yakwe information age magadash ke musinge alena kate alena nakanala piena pa mapay katli ba na ke plan politics musinge la alena ubele aga ka engagement kay no yeng me lash ka grinyak na sish musinge na me kat kan ace ke in sangasha molasha Ngalingi vaksila David Cook pangage ipsimet ngel vak nage pangailange me connection lan faith Luhlahlfongi me connection lan knowledge me connection lan elako oye na pangan ito mawuki kat me kanya kimang katin connect la me na pa connection lan mga Peter si fan agil sham nga esamla el metlo siki Belgium alemel usialo siak na
Bak mo finals kuma bak mo transfiguration si Sikyak ma analen ekle na mo Elijah Moses sikle du in maslolosa o yesingen demonstrate and ke mi se molyak lalala pange glorified form si male ashke na gelshaman mange el witness el wina tunali el tafo mamail metloke nakatsum na ke ipsimet nge kadin ngan si babandika ngan ridike pataga ke luo Peter siye question na ke luo fak ma Pwengak na sin Mwet Itukyang na si Tari si Luhlahlfongi di siya sang Luhlahlfongi singan na siya nakadito la God papel the fact pe ke medo singalon ko first singalay ko kel Peter bang Peter ma Eliot siya Lun God Itukyang pe pangan vaksi matagal kaya nakatsum na ke fak ke ledal aklula sel Peter Pos doon nakataya ke Pwengak siyang fak mo Marshal Simon Peter Mwet saplan Jesus Christ na sin Mwet siya Itukyang dari na siya Luhlahlfongi siya o Luhlahlfongi lasya kaya she was Lun God Mwet lang o las Jesus Christ Layla na rin na yok lang galang mislen Kowos kaya italawas ke God ke Jesus lemlash nabangan me first do matagamit ke na in fact lagatash ma ma first do nga kalemi kaya Mwet saplan Jesus Christ nakatitala Simon Peter pa siyesin matamalutut ma lem si venal bangon na el penapa kipel si ma el lavakin lempel tolu lemel fakeng into fakek na sin matamalutlude Peter insomne litkelalia apailos pater ba pel si ma lemel restorilya Peter si fena ma el panglol bepel tolu in ela lava tolu lala tuloko na leklen ba yot si mal na akademi mo kipel si ma el siya kumita meta pangon niya mo siyangao Milo Shamsham ke katamit pala ka Elijah ka siyama elos akademi siya Peter in fact la komba Jesus Christ when natin God palemel mo mga tiyudok dakyang na sin Mweta mata ka kikalan kat makay fun na kasi Simon katitala bangan siya ema Peter nagkikasi prua pa Simon nagkikas krika pa Kowos na itakyang ine nga na si Peter ine mam da itakyang na sin Mweta me ena opam da itakyang John siya fasang nga lufakla na panal la Simon na yun Jesus yung ngaytang na sila fak kumba Simon when nadal John tosak ta eva pang kum Kowos ine si Inge o na Peter kalme pa yo parang asamram kun yota na nagi meto singalon ko singalan ko pa fak mo kema Inge nga fak na siyo kumba Peter siya kalme pa yot vinyot siya Inge nga fak masaya la church log vinemi siya dia pekain kanau sekle ke ngakalem yenge Peter me si febe na tala ashmut tuti silal siya pakatita mo Jesus Christ na Peter me alana ke akalem na sisla authority may takyang na sila may takyang sin me lem God nara katflok na nagifaksilak ki matamalutude metos nga pasto fak mo painginin met sapsing nga lua el pasisilos met si meta pa Simon si pamang Peter napafakla Andrew metlel Mawiel James John when nadal sepeti nga fak maingin in academy na siya okay na yung asamuan maingi katitala siya Peter katitala ki pel si ma Peter el Itukyang alam na yok na
pay desire lal insialin kan fagak ilang lang gato. Ifo, main Peter lan ngakum may kori in vavasha shilashne. Masamos la kalamila human nature lasha kat kaya na patatle na ki mashaf mataka na sisha. Pangasiyama mataka may bakum ta na sisha. Orapanang taka na sisha kadin ito ala Makasima ka din na narapa, kadin na kadin dito ki Oyalal Peter, pafasyak luong Elos may Itukyang Tari na sila Luhlahlfongi siya. Weekly o katolo somla, kasing alutoy la pena sila David Cook, fact mo, reversal ignorance. Reversal ignorance, siya lapusit ki macham-cham kaya. Ifo kakatitay la tayo ki wusa siya siya. Ifo kat sumsanginish na singkat, makadekalan sa pwel. Na forget kat sang kata Mwet in kan ikorin ka di kading manas na kikalan sa plasya. Ka oya siya in kadin masingi para nga me tilawiyalo masingi parela nga me sanan ka yak kimakuna ka. Leila in tiyapangay masikyak na sitko mo. Leila mistalan God inan yorosh. Kadin kain me arilay tola en nga kung fototolewe ela kashikat ke. Napaya nga rata ka na si escape simit nga finutukot Tari na siyum Luhlahlfongi siya kumpalakin la kumpraikin kum kalamek ke pange kiv sima leme la kalem yemo ela likia yurukum ngan madalan kat kasi nga elusya na si kumdari. Nakiuta ka na siya correct magan mising ifale. Finkum Shek na alaloke esam la kasi te lukia ki na yurin machopo ka met ma lukia ki sinakay wa Luhlahlfongi lang si rek makin. Apangip si meda asomniral damal shirle len kashikat ki ana si mga akalimitary akonyela ka en mga fakla mga sita questionable len shu ke lukia ki ma elgalim ke mo pa pala lukia tikya. Damal shirle. Dengan dosa kumgula. Okay? Kumgula ngake masing ngake nag-iip si ngan nag-Pwengak si nga Okay. Ngake giden loen nag-Pwepol nada siya. Okay. Nangayusip Pwepol ang amsyam kin. Kung di iip si nga ke Pwengak si nga ildi Pwengak kinanakal si Fena. Masimit il Pwengak Kigaslan God, may I gishupin suwaswaslan God. Di gishupin suwaswaslan lal Peter. Gishupin suwaswaslan God na mesyak luwan ki kumilang ginagay gishupin suwaswaslan God asulbe ki shupin ito loos ki God. Pangan ipluwa siya sang na sil Peter ilan going wisham sham gun masin. Masimetan ki shupin suwas Lun God. Sige mod ko nakimago maske. Nga ba ta sham ram se git shupin suwas lo. Amen. Ki shupin pa Peter matawag ki Pwengak singa. Ki shupin suwas Lun God. Kung hindi leda lal Paul sayangan, ita pok facsilal, ita usapon facsilal pipidangan. Mayin ifo, kat ilkat matalsi. Pwenang, ilos sama kalen sa Paul kat, ilos inanabain matal. Nakalmeye pa, kishipin was lon kat, pwenang Peter, mo lal matal, o yamadan kat, ilko in or makinsuwas-wasingan in Itukyang God. Na ilba tafo na with my recipients, with my ngan ilos A's ifo kisipin it paipsiak luongan. The knowledge of God. Kisipin it lowos ke God panang Kowos ko in A's. Peter el sim na sin Mwet. Kisipin suwas God. Peter el kanak fashim clients up singan. Na sinilos sa mga A's ngan ifo los ko in A's kisipin ito lalos ke God. Na ikla tipe na ikla na si kumising.
Ama dancing sham. Taking just feel dancing sham. Gishbin nga might was mo. Gishbin was Lon Jesus Christ. Pwengak mo dancing mata fact like aslan God. Na kumada is if ako mga is gishbin ito lowos kay God. Para Kowos kan mo dancing mata lupso. Madututsin. Parang Pwengak kat hindi Pwengak ka kay ang fact nanaklak kay was ang alena wengin malal Peter gemang. May iski mo mo kumait malsim na sin. Il sama katosin mait malsim na sin. Ilos na kanol. Na bayan ng il disram gel jiven amayin ay sel fact le wala siya suwa allen na may yinisin na yemotan ka. Na ora ilsam Gishwas was Lun God. Gishwas was Lun God. Ilko in akfashik lines up sing. Na ora king ako mas piyag lines up sing. Giden de bang makat bukat Chwas was slash alla wuli. Na ora kat ko sa sin wait kat mo matanalo go. Wait mam na nim sis magpangan wait kulugo ko. Wait ma payag kuluk nga. Giden ko sa sin. Tipangin timin na tikaden de bang makat Chwas. Ni kat ko sa sin wait. Kufla panelos mo nagyakalo. Mo. Di wedding was slash sevena. Gishipin was Lem Jesus Christ. El sa pa i-guess na si kuminka na expression mga saying na kuwas ko in long ifo gishipin italos the knowledge of God that is within you. Italo gishipin italo lowes kay at panang kuwas ko matalip siya. Hello. They can just go. Plomalaptang sirle, kulo ke kasra, na yok ke tram kun, yok shipe tram kun, she was singing, she was learn Lem Jesus Christ. Sie oye mga ndabe monitor liege katakasenge pa. Efo kumtesha she was kan tafo gastan God. Payapal clearly akalimina shish ke rom dolu faslong dolu. La kat na ke wavdodole. Pasi sara, Paul el fact na siya kaluo koren, demi ko singalit ko mo, kati no rela kapashilash ng maki, she was Lun God, she was Lun when kulo siya fananal Jesus Christ. Na mayen, kain kasi nga, el siya kuluk na lorek makun, katin kain me, kaya o kunin kain de fact kikastan gata. In fact, la when siya she was, rom to le fasingole, kumpine ulang la payapalan, kalim ye pemang. She was Lun God, ki kat takana yorol ke, lalalwi ke she was lal, lang sinapay ilal na siya, elusye na siya kasing katin kain, sulpe losyen vulvars ke, nuknukin kalain sa plasha, sulpe fashionamit, kainin lem Jesus Christ. Katay kuri, banga faga, nature lasha banga, tawsyak da. Magulo na tamo siya lel, esin na siya katin kan ram ke hipsing Na hipsing to kong ito ke kalan God, Paya samram ke characteristics. Oye mak kan ngadang li nga samram ke matawa kien akataya ke luhlahlfongi faith, knowledge, mga sikyak ke oye. Na fastolun ke singal siya akataya ke kasilan katni. Take it, medyo mo siya nagmasingan na eh. Lamalap. Then establish flows in text. Okay. Metliki den show na ke ipsimek ng den galim ke call on God. Loin na ke ipsimek ng lala yokshupe. Was on God masimit na itae clash ke God. Nakatawagan show na ke masito. Galim ke onen prerequisite sa bang Exactly. so mis advanced courses think umrela general eds umrela mangan ng fagal susunod ke and then requirements again kumin as itay klom ke kat kumin mo dictionary na kalam games mayin kaslan kata kauli na sinilos sa mga TSU Nagden de ba davong le mut na mga kat di lalfong yi ka kat da is ma singa galim ke masimit posisel kat ko wain posisel
Voiselle naki mamashros ke Lun God. Nakatsu nakipsiak lugan pa. Kiden kalim ke kos Lun God. Minash ash process it. Kideshi ke akade na ke le kumfin upena sugmin long zimeta. Na ash masugun kon matawak ke ba pidel shkelen le jam kin sumatigin interest ko le gash ke. Degin. Lumala nakpasikala Foske ipsiak lunga na Luo Peter siya tolo na kasingal siya eving ko amangan ke screenan ngan tolo na kasingal siya nga riti Ay sabayod ngayon voice ko we get change singan. okay As much as voice nga charge ko we. lumala kade bas na med Lun God si Tari na siya mana ke wa siya kat inin na takadin mul fall na ki malang si Lun God chikasak si malim Jesus Christ orela Tari ngan bangan kadin kain me interact kadin kain siya sin siya yurin Luhlahlfongi wiyesh in kain estam divine power si Lun God ne mausiya na siya kay siya gifts kadalan ma utaga na siya ne na katilorik ma in mo la siya kimaingin ak es makanyikat kadin ita ngitla liike o ye malemil taka yeto luta fo molin Mwet akademie ke ma elutin sin mat malutut de sul be mail ak fakshila fin felsing ya metigi elmise Sruokyacna rin God nara mga pataka na siya in suk mol na fasima akademia na siya ne Go ahead, forget. Ding kumdiga lelas na bideng al de suwas just kiridi ya. Yes. Ano nga kadin es na si Tari mana kewa. Oh. Ito las iba fosimit nga. Ito lo was ke gas ke God. Ines na si mana kewa. To second inin no conditional kad inin no kadin mo fall na kilong silang God. Namnes big kumalis na nakwen sumdi nga lesong lesle. Taki but Lord Dashen. it inin no the God in mo fall na kilong silang God. Na sure na was a clue. Flow na was a clue singa. Kishwas was like Peter. Inge in Pwengak when ito le Tari kishbin ito lowes ke God. Na lalaki. God siya si was Tari. Inayos na siya what Tari mana kay was second inin na may illusion na siya na kay wangan Lun God. Kat ito Tari mga na may pa onay sinakad ng mga kaya ngayon ito may sakit ito pawon sa kuwang fikir ko sa kat long at year baka nun ke bugin on dun nata siya kat long at year na baka kat ito kat inin no dagadin mo will fall na kilong sila kat na kumin na ko na ifo ka din no pa degin sa amke fosta ko ngan degin vasta med Pasako sa glomalaton sila inoya singe elesin na siya may sang bangan gifts matamam kaya may sang yok selkle na siya el ulelake mama el promise ke ini kuibia wikum ke si mga ale engan kinting alutu Lun God pa fairness la el de siskatle na kadin dawa kof kat finigin kof ke en laling elusi na siya kay si ma ingan masay kat yak fakat kan fast na kay si level ki pangsing na fakla elulela ke tagishipin mo sanging usya kan kang laliki langkoluk siya kanaus daw molan met finfela gosin wi pepes ke mol matal siya malan kat si vena di na ke nga sabram ke escape sin ke corruption je na chelle desire lash na ke kadin shukma alana destructive magaditala kullu usi mata na sish ka tipeni katle kat ene na katin rek magin kasil jinjish nge in pray na silin kain lishing katyak in kain ngan madalla lin kain alana o kagin kadin kain
Akasmakye God. Go ahead, Uncle Chile. Degin facts lagale ko ang Bible of Bible na rin kun lang nag CP de sapta lupi de sapta si. Ah. Hindi first tulungan Ah. Lang God inin na pipili lang God inin na God in mood fall na gimalong sila ng God. Na kasi sing ang kolon jume. If ko God inin na. Nation ang inin na na batap digin ni drum ganyan wayin katin base ke long kaleng lena sin ilsa falet lena Fellow missing force na ube. News of fact report must nanakalan Mwet. Kung vindaliak news pa na gumiforce, ne fellow fact. Na kung yasan katin kipulakin kadin we base ke mato kasi ilsa falet na kadin pulakin wala na lal para pangasipesima ngakum inin na kadin mata ke long sila pa fosimit ngan na tingin nila ke fosit ko ngan le ito tayo le molash mate makuluk kasi kain kon na long kuluk sa kanaus la molan mit felo na examples lo man kung kunsi na usi examples lang ang akan fact national tingin na akan fact ilgan fact Nakakalim yok ke masikyak ke pelal noa. Pangan may da kafo, may da tagay ni party, nim, meron. Kafo ni filosofla, kapay na pay lang daliye. Sige mood ko, mulsa noa. Sige lang sin may da parang masika, yes yufo. Di paskin may silong, sayin, may ali ko siya, may dit ko siya na. Dahin kaya dignado lang. Di mo saya longol. Yes, yufuk. Sige mo ko. Ay masayak sa ko. Yes, yufuk. May nagkafo di loy. May na-isyonal ni ikatona. Na iti ba na siya. Peter si mga makuluklan fail. Lanmit fail. Kowos kabin we is. Sige pangay si Besima. Fog guden matakilong sila kan. Katin mo kayo ipe ke mol sa matal sa malon il sa faletlen. Pangas ipesingen. Na Sruokyacna kongen ila akia min ifinga siaksum. Kum siaksang serle. Ifo kalong mo na ingum asmet kum sanga. Ya bay asmet asaka. Ito mo pingamulin Mwet. Amulin Mwet Akasmakye kampare Mwet sumasang ngan furla long se ilos. Pos mi kasangamit. Bising sa mo sini. Min mola ko ngapsi fast ke first music patitos. Tegi na Ngalong ale na ngamu kumin show craft si makumrela ke ndaw aki men bange kade siun bange wa ko ram kene May kanina pang mailya sila Mwet Mwet mising. Kasi ito na pang may fast ke o wengin Mwet siya akade na siya kumino kung takamta insing. Nga kasum yakalum kevan na. Nga yakalum da tun dia may tani nga Mengat ko yakalum at katum da kasakli na meta. Na bakit ka na iilalas mo ito? Nga baka tayo tingin na, nga realism, nga life mo yung maulan mo ito. Ay, baka life mo yung cut pa yung maulan na siya. Read singing. Nga, craft si tingin nila sa kulan sa musik. Kumsang lagi na faksi lumingin nga Sruokyacna fakatashikye. Na kumsap mo din sum na lomaluwe. Na siyak singe pa, mekat sanggatisip na din kada lomaluwe. Nanaklash, akshakshak, kakat, tayo na siyang Mwet, makakatin na nakatin sanggatisip na din kada, pa, pel sima, lemilangan sil Peter. Ka Peter kumlang singa, Peter lang auklim nga lang siko. Well, iyang sip na din. Peter kumlang singa, Aukle malang sigo. Well, yang gede sip na dit. Siya kak tolu Peter tila yot siya mongsa sila nge shakna ninel. Nage pel si maljud ba siya kak aukle malang sigum na pa. Liye
Nasilpido lang kain tuyak orain korek malala. Elinin man sistema wangen shipe wangen korek malankata. King ako patam silel dak samram gunge. Kad ambassador silankat. Asyang usya atat na mga taske. Atol na mga taske. Flolan ngan madali sikyak vakake. Wana nga vakke kat pan masipa nilo maluwe. Mekat sanggiti sipo. En singe pataka na sikom nga kung matutige kaslan kata. Inalan na ispellas kadin kain ako lang malutuda. Nga vak na sin matalalfungi wiyak makachanam gaip singe pe. Nga siyak silak ni sin simet ma lang si tuyak samsam ngay. Nga ka kumita memo si silara mitigil da katafo kaslan kata. Malang emelaro. Nga exactly. Il samsam na sin kat. Ni ito na pwela me katil ki. Na ilvata katafo. Pape na nga kumda ka. Men Kahs la palikia ki pupun ngulon ko ki paypal nata siya. Daki Genesis ni ki Pwengak. Na pwede nga rata ka na siyas. Ngan vas na mitvak mo. Usinak yok ki mon matalawas ki Kowos. Alang si sisin siye. Yok ki lang si sisin siye ki. Lang sinasin met na kewa. Kowosin na. Ta oyengin na kewa yok kaligin Kowos. Na ifa yok si Kowos. Orik magunyak Kowos ki sipe. Sipe Kowos ki lemla Jesus Christ. Mwet ate lalfon. Mwet kan ngit manalila. Wala usus ponjil lata shakta. Shak na residual. Shak na reservation. Shak na mama lang shilagil. Ngit sari mwet siwiyal ni. Kat pangon nama kat kan kia pala mo it. Apakum ta si bagat kan kia pala kat. Na paano nga as ambassador kirik masingi as characteristics lan God pataka nga kuming ka nalaliyeng makataas ke orek masingi na fast met ki marita. Oye ngefin wan Mitigin vart med den. Kumala ka first makers. was the makos Kum som read ashe ke for stop level samno ke on gos sang matay mitigin vart med an okay ngan show graphs yung mayin let me see men kum di ma ka sham gun nga medli kum Kowos fast na tigil fast na med an kum fin lo yung first mi gosh nage first skalsi gosh nga banang afliege masing alright angan ngaging fishes ngaguming galim ge kat fin lo yung nage Bible sinadas first mi gosh ang geshipe sing Kowos inseneng me shipe sing nagimul matal Lun God Kowos inseneng in akyoki lalalfongi losan paano masimit paano step simit kung fin ilyakin pabangan nage kumin kufla insesin sinmet kung kufla mulkin log sila sinmet na kewa na masi kumin akfashimit an pavoslimekos nga lalalfongi losan akyoki lalalfongi losan ifo masidungan akyokye orek ma akyokye lalfongi losan ki orek ma wowo akyokye lalfongi losan ki orek ma wowo pa graphs nga ashkan fliyan akyokye lalfongi losan ki orek ma wowo kumdi poximet ngan pangan akyokye stipsimet ngan akyokye lalfongi losan ki orek orek ma wowo ifo kita so naging in akriya na sis orek ma wowo wasan ki itek Lun God na first me kost na ke first me kost ngan pa step to liwet ngan masimit akyokki lalalfongi lowos ki orek ma wowo ki itek Lun God Mayin ashmasi ifatako
tako pa Peter ilchigeden iden ridiak kelimina sesnga. Kiitek lan kat fosonkos. Kiitek Kowos. Kisvena lem focus. Na flok na gimari, flok na craftsingen. Itek lan kat mesin ako an kumikon sivena lem fe. Na fosken read na fast. Sivena lem fe we should assume mateng singa. Na mateng singa we should like mol matal. Na mol matal sa loob nga or kung as along say na sinsiye sema fiaksa fi posikosan ito kung ganda ito kumin long sibet na kayo. Shikimut ko yes kung fin chuk na kumin long sibet na kayo fakya matawag ki step say mate nga pa akyok Luhlahlfongi loosan mungkin kumiakyok Luhlahlfongi orik mawuta ko Ti kumitek, kismin kumitek, itek lom ki kaat, ita usina sim kumin kun si fena lem fe. Min kumitaw le memalan kaat, itle fungulyak ko. Kum dile patok nan sila kumia, kahit le mesi wasing na. Kung tiudak ng na kumit asma si kum du fe. Lagi kum du fin malan kata, ita usut na sim kumin kun ita mateng. Namateng sila pa ikul kum na nagyang mol matal. Na mol matal singen pa itorok kum koin ashi along siya siya. Yok siya masingen. Lagi mo plug in along siya siya. Napako may amdek akin nagyang mol luman si Venale. Oh, amdek ano kan dek ashi ang siya na kayo. Pange may reach ma Peter. Let us like Peter. Ngayon, inakaymat Luhlahlfongi, isa matiba na ikla na sigko. Aking argumentation along na ke processing steps, makumin na kung fastingan. Kung finoy na nga, ilya kinilang sibat na kayo, kung matawag ke, akyok yan Luhlahlfongi lo. Paano kumin really gaslan ka, proy na singkat. Na kumiliyele, imtek orik maluman imtek wole min yoko di kita klum sin kat na kung finlan nage matayng singan fakun ngon si pangan pain long si na flok na ke gospel trilogy faith love and hope Luhlahlfongi loman pa kul kumin nage long si kumin kan mol kin long si ke kumol kin long si as fin chak lum nage mol si mai samma ifata Digin. Klomala to monsieur le panganip siya kloma lekshenik na akataye Luhlahlfongi singe kalim lashki Lun God na pa usye na siya transformation sike ilalasha. Samram kun fakulan ngon na John singal dolu ngolakos usye na siya fakoinge. Inge nga shot na siyo siya masapsa siya. Koshin lang si siya sinsi. Paip siya flashe ma. Si kaya oina ki nga lang si Kowos. Koshin oye pe lang si siya sinsi. Nga fa koinge ki fine wengen orek malan ngan madalin kat na alena kwelin kain akasiyak lema. Masing agisiyak sumo pa. Okay? Ko kalim process siya din natin fa. O yes siya din natin fast din masum nage long siya ngayon. Pata ka kung makataya ki mauto ko Tari na sikum taw ki first me ko sangan. Asyik le kot Mwet giga chop ito. Ngamo katpangon mo kadito ke na pai ngamo ke Peter Luciana siya nge Luciana siya kadin leksyonik na isyungyen kat in manifested processing in kat in makalim ke oye lasha. Okay. Yalan met Luhlahlfongi siya. Okay. Na kaya siya flash ilom ke ipsi mamakataya ke ipsiak lunga. Kowos sa mawigat ninge nangan. Wow. Our viewers slash nga. Kung hindi akfashiyan kumin sum nag-i-plan long siya. Ako yung si message siya kumin actually
galim sumipsingan ko Malam. mayin ye ako Tari miludut singa sibeta ko tako na si spena ke sir listen commentary na nga shamdram ko na sin click micronesia Pasadena na ona in mate na ko ngait mo na usi blank face sinasi na parang asiyak le ko treaty pa polo ko kalim ke ma oye sila kung di kan sumni ke long si kung di rela ipsayangan na Pukse degil jam ginage son sa single dolu fos toy ng luwo nga en gas faklan lame na sin matamalut le may losin de wush like mamato may los ebel na ke o masap sa si il sang na silos pa may masap sa singan in long si season si wana gilos long silos si fena ko los gana gilos il long silos me o masap sa singan ako think of the place of love Katandaan sige mata aklukye mo ito. Bangay ya sige. Kat kufasong nige, kat kufasong pasal na long si singan. Mini fo kat tinayak yok lalay fung ilasyo. Kadin mo pulakin, kadin mo or mawuwinta ko lalay fung ilasyo. Kat ndalan sige mata sam kin makena kat tina isyong kat yung nag-step sa imit. Kat sige kadin wala military, kat tisong bootcamp. Pangan masing ako pang kingali madudut singa kat lalay fung ioro. Kachiki dan sum no kuma uniform land military requirements nga ba kung inyo na kumin sum bootcamp na in mo kumin kan aklinyak na kum fit na ke organization singa na kot na fact sa digin na kachiki dan diak luti a mole lash kot ko place kita na ke glance apo Kachiki dan du fact gaslan god if ako kung fact gaslan god mole man kung ko fla shuang na ki psimit na kung ko fla long si may ito if ako kung fact gaslan god kung ko fla sun steps nga mole matal sing kung ko kain tu mot ko kain luti kung lesh kila may ito kung ko kain fact mo kung kain luti gaslan god bangay Oh yes, parang I guess like masimit nga. Masimit, suwas lang lem Jesus Christ. With my nga, yelos ke iske etak ke God. Na etak ke God singan, makina kumit lal fung imisingi. Kiden kan long simit na kayo kiden matawag ke akyok yan lalal fung ilash. Pastip simit, parang aflip ito singa, gun mo kan visualize yan. Finjak kumin sa mosla, kung man liela, kung finja sumne ke Allah say season si, kung di kan fast na met, di kan ako mura lang masimit na. Pangay. Glow ke craft si kumrela nga pas ni migos na gate course, isla kay si characteristics nga, ingan list down na gay, orek mawo, etaya ke kat, si fena lemfe, mateng, mol matal, alang si season si, anak ang animo, end result siya bang na end result ba in long simit na kayo na ipsi mga kifakye kung saan naman kun mga sukla mesi kung fakla ma trigger na naklaka pa tin si valatsi akum tu fin ma si masuwas pa pake kung dem pa craft singe agata ye kata bela kata la tafung le ma authority siya kaliminasis el tena align ke kaslan God a false humility singe pa kat mo makilenta la el met call singa pa si set digin okay masim may bigit mana sin met lalal fung exactly mana sikmit mana sumit bitligat nitla saya Pampa você do Akasmakye. Mana sis Martinesi. bitligat nitla ifo ilal mo sikila kumasiya ke masin bangi yok sibeyen Peter mit Pharisee il sharam na selos na sin readers of this passage Nakalimutan baging ang read ya manasik ko. Lagi na kiden tawag ngit la siya masimit ko masya ye.
Kotso na kasi yakyok yung Luhlahlfongi. Korit mawu. O, nga sa, nga upin sa, mit, postmit nga siya nga. May yung syk Luhlahlfongi la. Nga tiyam dagigastan ka. Na ingin na, listing alif todo ini. Mit ma, actual bilya ba, mit Luhlahlfongi kikat sa ma, or along sa laos si Vena. Pangit mit kilis sila. Nga fakin na siya nga ngon ko, nga sa fall lang ngon ko. Nga siya pinahinangan as ke mul matal siya ko matayang siya. Nakuuman kina kumasya. Pangit mo rin siya nga kumin siya fliga dige, kat fin ke fin siya na pa ikiten matake mo ulit siya nga. Nakamo kasi sa yoklep belge ipsiaklungen. Gekolon kat singe palaken na pa kolon kat pafos algos fani na gesingen singen akkelem yele. Mes ko cham gunne. Mas mit kolon kat pa ikil kat lagdan mako in long sumit na kaywa pang end result singen. Long sumit na kaywa. Belge mo kumsun level singen an kumitola kumitola sa kuman. Na ba ashmit ultima na pasal lama singen. To nagimudut singen manasik met. Nga siya ke maasin. Na det vet jag inte få så algos kan är. Fos algos kal. Fos algos kan lang. Kowos in at oye ingen na kay wa yok ke kuligin kowos. Na if a yok len usi kowos ni riti. Na if a yok supos ke or makin yak kowos ke sipin etak kowos ke lem last Jesus Christ. Ako vingi met klein sabi sig, vingi fake. Kung di kan matalik, darolong sum si Vena, danim, kung mata orolong sum si Vena gifong midam, da ko siya kung da gifong to. Weng sipe. Sipe sige pa, mol luman lak, etak luman, Luhlahlfongi luman met, ke etak ke kat, etak ke kat e usot, orik mawowo na sum, kung kan leis vena lem fom, kung kan giba matayang luwas, kung makan mo matal, along si siye. Nagiging gumaskip sige na umdek long simet na kayo na kumta ko si experience lo gigastan gata na kum share na si met na kayo a voice yes again Inge fin wengen urine CM ilo na met sa sa paal ngit lal pa in mon kan lale ak nestesiak na Tari eldiki magulut meta pange lissulak marang am na aske oye sa fall si ngayon. Mwet Luhlahlfongi o mukui mwet salal ko. Mwet Luhlahlfongi cool mwet ilusuron na ko si Fena. Masin ba nga proy na singkatan ilan is lang ang dim na non ko mga na-akfos siya. Parang nga mo siya nashmit nga siya nga. Tasok to nga proy na singkat siya ilan gasya gayip siya nga. Mayin kat fin kikiyap na sing may tagagaston kat mana upesi pa nga. Mana kulukse. Na fossinga ulsingan na kimainge when use biya active stream. Fossinga na kimainge met Luhlahlfongi uyak si Philippe diction is kina ro to silela pangkaulan met Lun God sinasuos inka in galim gemollos. Kos finneroinge kos evat diana flek Luhlahlfongi lowosan. Na kasinak ko akay na silpida na sin met Luhlahlfongi na sikumbe. Finne oyelan met ngayak sa fall na ke. Kot fashion in fashion na mit. Akyok yung Luhlahlfongi lasan, malasin mawu. Then mo kan siya na len fe. Then the we met. May sila ka masih katron siya. May sila ka katron leo. Inas matayingin ko. Mo lasan madalya mo doon ka. Inas along siya. Vinlan to nang anakalwo yun na was limay kas nag-iit ko siya na.
May pangan theme, pangan main key force passage ko ngayon. Postingal siya. Inoyo sa Inge, if I would got na shoes, cause was in iyak na ito ko sa kaulan Lun God and may plangulan Christ. Na may masingat ako na si kum na kot fin fashke falage ipsing sa mga pieng at the craftsing kot fin madagi craftsing kada blocking colon God kot fin te yalo peg den block colon God kot pro o pro la sa kufla long yet kot charm sin may da kufla long may kot tinak fashi kot lagi ipsing Yokshibe, conditional. Wala Lun God na kiwansin mo ito, conditional. Ito utakot na kita kumrala masin. Kung di ka nislang lang Lun God, na kita kum sang mulum na singkat. Luhlahlfongi, lem to leg, lagi ko Lun God, at mulya ko win na singkat. Na kumita fa, ko plugin ko Lun God. Na, ibak tulusingan pa fos singalun ka singal me ko siya, If Akasmakye Kowos. Okay, tingin ko. Nablakan ko me. Acho que leta foi single tolu na que single lun que single me gosto tal jele. Okay. Mariti pa ko inge nangafa Akasmakye Kowos pel na ko ki mainge kos finne tadari ke e orda na kokki waliti pa ya magose Tari. Anan ka mo fall na suk in Akasmakye Kowos ke mainge ke lucian na maulak. Nga ito la et tiepat na nga emise o nakilim Jesus Christ fakma kalim na suk. Oinge nga fasang kayak inaras siyema in Akasmakye Kowos. Tatukun nga mise Kowosin kay nisam mainge pel na kayo. Slagan wulwul silan lal Peter na silos pangen na som na ke siye John luo fasit ko ral ko saan siye John luo in usiye pe kalme na sirke masap sa se singe fakla Mwet kawak siya oklak ngati simus katay na masap sa na siwos masap mata si na masap si mata on yuruos ki matawak meya masap mata singi pa maluti si na makuos long Tari. Tajakta masap singi mus inge sa siya mayin akpay in Christ o eben Kowos the loss of ash in wangin le kalim paya matawak kalmalik. Ke sim singe bolel shikinale na shungyaki snakluk Peter ini shungyaki yurin met Luhlahlfongi or a characteristic makalimia kilime kos nage it kosma alena ikoya ki yoksil damle cherlenge inda kana shesh pange oye ma usina shesh vinne kat makade Tari tain ishungyaki in ka yorosh mange mayen pange masima kalim na paiki oye lasha lakat Luhlahlfongi na kalim singit makadeta kya apena ki James la kalimia mange James vakla met Luhlahlfongi kat kalansap sikyaki me fako lan langsika lan ngon makat lashka kin nasin mat wiyasha nara malutu chinga ta yok na sik in ka in kasha yaki mamakatas kya Takana sik nga nito la mainge kasha yangan kain ukwe vashke falken lem mayin el tako likiya sa karak singa Tari na sish na ke values ka attitude na kayo makat akkalem yaki Luhlahlfongi singa inakkalem yun na paila kat ambassador lan Christ kat molgan molin Christian singa kat sham kun la kat nga ekin siyatikin metropo ma ash lemnister kat na kayo te kate application ship na pange ta maasi makatash kenge kat Itukyang na sish guidance nge uda Tari na sish ke kastan kat ki people nata siya na paana nga ala ka kun ka si mata ka na sish ke lenin Pentecost la ka singe
Isumya gitarin God, lela ka din akalemi ke characteristic ma taka na siya nge, ke malutu chingem tawa kiya ka cham kun na selos ma Itukyang Tari na sila Luhlahlfongi singe. Siya cham kun yok na si kum met kola. Lagi characteristic ni akademiya yok ke fasti me gos na ke itkos usye na siya kapa singe. Siya pa langsi siya sin siya. Lagi kasi ma Peter el laki lata sila ngelita finan rom ke paging el under duress po todo yang pela la lita elita la sama pelin miselala tajakta elita ke lemel akalemi na siel el witule witnessy ke transfiguration jenga sikya akada yagi behas ke medos ngalit kor fasin ke akoshan la ke ela el vlognal ma Moses Elijah manget takana sikum kat met ekin Luhlahlfongi isungya gitarin kata in kalem ki orela lash. Abang ipsaf la singe ngavak es makinye Kowos. Na malak kum katin chilela godly biblical kawo clash in mata di makadak fashiela Allah in gigaslan God. Masingen el Perelius ale me fanda ke pel el priceless ngan kan chilela vin matamle shirley tamle Frank Ignisiana, Akasmakye la masingen el de akademie langs Lun God na siya. Masingen el siena. Na lela malutu chingen na siya Inge, kadin kain ace, orela 180-degree turnaround chingen, efin katsona ashke, taga na si kyokin itiya, panga alengan na nga kan wikos kem singe. Ngakulo ke, akataya na wawuma, taga yorol tamle Shirley, as always, Bana pelang asang na silen kan kali program lasha ke kapun malututa nakat fa me aksiko siya ki host na mala. Ama siyale. Okay, the riskol kumgulo ngamo kum akade Tari alle kalim na ke ipsaf lasingen na tukun Peter el sang na ke wakasin kasang en losin kalim ke kolon ko. Na dakes makin yelospe. Naging modal si Vera lang. Nga, il-blogin na modal felin safla. Ilen waki, bel na sa. Tiba na ik na si kumat lalal fung ki makatash kya. Bella siya, katito de i-dekling eh. Maitsi, katiya na ito, na panang makunya siya bakit dictionary na akfashi oye si makat oye ki mul matal si Pebble sham gonna see Luhlahlfongi. Mola sa finde na matal na sap ma shukta Luhlahlfongi lasha. Kat finde na lorik mawu na katsunag yorik malasha made yorik malasha din na akling kat mukat midorik mawu. Na sap ma higa si pinalashpangan. Kawak sila ay basta si. Ilang il circle me nga il kiyak masaya na basta. Angit kali nga okay. Title ba na yok si pangan. Na angit kali na nga kalme pa en na nga fast na we. Ni kya rek mga pe na commit nga we rek mangita lang nga pasta si. Kung nga pasta na lamalu na nga falating at pasta igilam stawa. Na nga sige nga mood ko ipsing en at mo nga at ak fast na shock to nga orik malasha orik maloka ngam da wibe or Bible devotional time. Tanga fakin da uja sing nga gala pay finga pastor le. Mayan na ka nga fast na we Ngay pastor si. Kalme ba kawak lo nga sham na si. May nga sham na si. Orik mo lo kay akulinya lang nga pastor si. Na finore mo lo ka te wu. Finore or oyak te wu kyorik mo lo ko. Na may nga ngayon pastor si. Na meron nakla daw na game with Christina. Chimod ko. Narong atak mo, amdaki kalulago. Amdaki kalulago. Dahil di kami bang ate ako lang. Amdaki ka, may ivo kong tak mo sin kaoksilom. Asibelak. Nga, uya kalulago. At ikan basta lagi, alusaya.
Nga fakken na kele. Ke efin pangen nga kumikin met Christian si. O Bible of that mo. Akyok din Luhlahlfongi loman. Na rik mawuit ako kaya kumakyok din Luhlahlfongi loman. Kaya kumitak kaya kat. Efin korek maloma. Efin kat siyak ko Sirles Gagorik man, nagtanghil mit na kaljang siya, long siya cut, long siya clogging some do break lace na kakot represent na pa yung mit Christians eh. Skimot ko ipsingan, de timayak siyak pa nga. Maula siya kasi mata kaya maulupe, mas, mata kayaw, mata ilya. Kat na pa siya mga, kat lang na kayakin siya uya kat. Mingat ko flasun mold medal singan in along season siya. Kat ko flasun graph singan. Mingat tamba tayo wakin med akyo Luhlahlfongi lasha. Kat mdaliak pizza, mdaliak Korean movies, mda som pizza ako nagyaw. Kat ko fla rila fos sin akyo Luhlahlfongi lasha. Graph sing orang ngali malde i-guess lang mada ngan galim kila. Ating yan namdek long simut na kayo. Kanangan, it took me 20 years to get to where I am. Eh? It won't take me a day. And I'm like, it's the ras nga, makuluk nga lutay la felo nga. Taro, kaya ako mas keeps nga, kat naging na piya maula siya, naging na piya lusan maula siya. Kat ito talaga kat mold musenge, kat mold yenan na, dito ka naging. Napanang, military da vanga. It'll be who of you. Kumincho long na mo luman. Na kumashke long kum matake long silan ka at kalong silum si Fena. Men long silum si Fena may kanastam kayo van na long silan ka at e usa may inse una su. Ay sa luman. Ako lo na siwas ko sa mga gala, na slaigia ka sharia. If income ko kauklum nga in magabenli eh. Kat matasam si nga si mitlong ulu wala bang banang katalgalam mitlong ul. Tasok ta kay kat algalan kita ingin nagdatuy nga fukol matigin interest ko and then kalye kasi pro nga ano gan akfaship kalyelan program behind the scene. Tigin interest ko. Lumalap tamo sirle ke kung gashikat in kain sangkapa singen in gashikat katfashilik ana siyak luman katin kain faklon singkat kat siyak kim dawakia dan gashikat kat ngapalala ilwikat nakmanas alang sibe faklon malap sius na kayo mawikat kiltu singe nakmanas wikat gashikat in kain click ya like ka share ya message singa na sin matwiash men kadita gaslan gata kashawa vela mawangile ta gaslan gata anetuk mapatpat Finash comments ana simat fakla ashkisin siya pa Angelan comments ngan kadin kain sisin sibeke aklas wiya ke peljing kadin tagani kali ke proy pakat fashion league kachvil da fakla malap simuka tapatamash ke madawa kien duti lasha katsiak sim ke kasha ekat palakin lakum wikat ngonlom wikat kim dawak na ke pelsinge ke fashion league lasha kat ngishe sim katlash inanak manas shukye bash Pwengak ke en mafile ka dinash pwe karangin kat ke anasimal shongten mai ta bain kshangat egat nsheshu tangan madalomin kul kat mukli kat ke marke mo kat falake nakna siskat lel ki molin shangosha iskat lel ki mol ashga iskat lel ki mol na nakul kesla ena ta kalim no main dola kat siak sum gena malla the fakulan nganin kalim ki maulasha in kain pwendo kipe sip na tumnan kalkala panang kipelsing at fakulo malap na siyum siyakin si ulum inan fesh nitikat fakshaliga kat proingi Luhlahlfongi kin lakatla siya wika kenwan na tum Jesus Christ kat proin fakulo amen ay lamalap amsule iskat lagi na nga